Živijo, z vami sem Nate, dobil sem 10 pisov, rdečega rejla in poglejmo, kaj bom dobil. Bum, 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 bum. Beda. Ne, hecam se. Kaj je to? Ajde, bomo videli. Dam sem. Ajde, bomo videli. Kaj je to? Ja, tole sem še skrep, ali pa neč, bom še pustil. Cut. Tole skrep. Okej. Sem dobil ta top. Ne vem še čist, kaj je to za en top. A bi ga dal pa sem. Čakajte, sem ga bom dal. Kam sem dal ta top. Bum. Bum. Tako. Okej. Pojdimo zdaj eno igro in bomo videli, kaj je. Prosim, ne bo drop dead gorč. Pa poglejmo, kaj je. Imamo tukaj. Pa da vidimo. Kaj je to? Boom. Koliko čas je reloada? Ok, v redu. Ok, idemo together. Sam še tole moram dobiti, pa bo. What the fuck? Kako lahko toliko daleč strelja? Kje imamo healerje? Nima. To lahko tako čist malo strela daleč. Čist nič. No to. Čist nič ne. Moram, če, zgrešil. Ajde, da vidimo, kaj to naredi. Ok, v redu. Mrtev. To je zdaj. Bum. Sve ne pridavač. Kono. Konač ne dela. To ne bi bilo nekje režni. Kada. 2 kilo je naredil s tem motorjem. Dobro. Smo že. Dang it. Ok, to je beden top. Zakaj? Kaj je tak beden top? Tak beden. Kaj dobim, če ga? Tak beden top. Ne, bi ga skrepal ali ne. Napište mi v komen ali ne skrepam ali ne. Beda. Zakaj no? Škoda, pa toliko sem se veselil, da bo kaj dobrega. Ne vem, če bi bilo vsaj ne ta navaden top. Bi bil bolj srečen, kakor. A pa ne vem, vsaj ta sniper, pa ne vem, kaj. Tole, ne vem, karko. In pa mi da na konc ta shit. Napište mi v komen ali ne prodam to ali ne. In ja, vidimo se naslednjič video.